hatujaileta. Mucemanio uyu urehete hamwe arimi a mucere mwena wa MWEA kaunti-ini ya Kirinyaga hamwe na urugamiri wa ruhonge rwa urimi wa Mairwa National Irrigation Authority kwaririria maundu ma gukuria urimi uyu o umwe na gwetha kihonia kia ndugamano iria ikoretwo ho ya guthukanga gwa barabara. Kuringana na WANJIRU wa MUCHIRA uria ni murimi wa mucere augite MATUIRE marihaga mbeca cia mai 3,000 ha murimi ende gutire wira urarutwo na mbeca ici. Mai muturaga muribaga tiguo na tondu mbeca icio itwekaga ni cia kumuthondekera guku kai gwacenjirie tondu ndirona mwaka ona umwe maratwira unit ina ni twikite ona arimi aya maugite maga kuriha mbeca ici maraikio ngono na gwitio faini. Tunaona kweli, nimesikia watu wakiuza mambo ya gushikwa. Try to eliminate that methodology you're using. It's not fair for a common Kenyans. Peter Ndongoria no murimi augite ona atongoriria mathurire kumarugamirira maundu-ini ma urimi wa mucere matetera riu magithie na mbere na kuhatiririka. Wenye wanatuhudumu na mwenye mwachukua pale ni kama hatujali, tunalia maji. Kama mimi barabara ni ile finda yetu, sijui nilitumia maji ya hii finda mwaka gani. Kaiwanu barabara itu ni raini ya gatatu ya kana na kaiwanu andu ara me mwena matietikagira gutheria mitaro matigatukinyeria mai ndiwe kana kuira unit linda kana atia koguo mundu ura ira unit linda oerwa ikinya tondu cio niguo horo aturari o muthi njagioka kuga tutugute kianda muriithia akoiga tutugute kianda no rugongo kuri andu matigarire hau tutigito nini. No mwena-ini wake murugamiri wa ruhonge ruru Innocent Ariemba augite arimi mari na mathire maingi maria matakoretwo makiriha na nikio tafaria cia uthii wa na mbere ikwamite riu akiuria arimi kuriha thiri uyu. Ningeomba tu wakulima uache ikuwe kitu ya kwanza. Hii ukipanga kuanza kilimo wewe enda lipa hiyo. Hata itarahisisha. Sasa mtakuwa mnanidai kazi. Mnaniuliza hii tumelipa kwa nini barabara haijatengenezwa? Kwa nini hii? Himiza viongozi wote, watu wote, kila mtu kuja hapa. Yes, mashida iko, yes, hatukatai. Hata Kenya hii mashida bado iko. Hata rais anasema mashida iko. Lakini mashida haiwezi kumalizika kwa kuweka sufuria kwa barabara. Mashida tutamaliza tukikuja tuungane na tusonge mbele kama wana MWEA. Handu-ini ha Kameme TV kuma MWEA kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa KIRRIA.